Ya konfirma el jefe del mando polisya lokal, Senior Superintendent Luisito Magnaye, que aquellos mga persona pwede sila neutralizar na sanggali ayer tarde, amo mga miyembros del criminal gang, que tiene koneksyon ng miyembros del terorista grupo Abu Sayyaf alina probinsya del Basilan. Asigun pa kunili, ang mediante de este, no hay pa sila kompleto identifikasyon de estos mga muerto persona, kanya pwede mata su personahe sa un shootout na Lamar del Bolong. Itong isang grupo natin, na kung saan kinokonek itong napatay kahapon, ay sabihin nating may connection sa Basilan based. Marami ng mga reports ng presence, lalo sa mga areas natin sa sa East Coast, na yun ang nagiging subject ng ating law enforcement operations kung saan nagpapalabas tayo ng ating public safety company. Asigun pa kunili, ya pwede mata kunil dos mga persona después el aviso kanila del mga residentes acerca el de este malaktividad de extorsión o tapi las cosas ng mga pescador en cambio de la vida. Yung operations yesterday ay dahil doon sa informations na merong mga nag-extort sa mga fishermen na nagpapakilala mga member ng ASG. And the police, the Navy, and other intelligence unit have conducted maritime patrol kahapon nga. At they chance sa panitong nasa bangka. Nung i-approach sila, pinutukan daw sila doon sa sea waters ng ating Bolong. Ya admiti también si Magnaye que tiene aura criminal gang el aura talina costa este taas e biktima con el mga pobre vivientes. Pero aura target ya del di ilabang operasyon. No hay cosa para manlingasa siguro el vivientes acerca de esos presensya siendo si Magnaye habla que talipirmi di ila presensya para aselagas con estos mga kriminal. Albert Luna, Dateline Zamboanga.